cần ta khơi rụp phiệp khơi ấy nương mong ôn khơi nên là bự lụt plau trà ní hồ là pin mượt bằng thà hộp hay thà chăng na lực mị đai oi ta nên lực tì muối để nhung hộp anh nương na cặp bự lụt plau này đạm tì hơi tì tiệt hộp chăng na nhung đen hộp tê mình đen hộp tê cứ nhung đen hiên hộp trà nhung đen hiên hộp bỏ chào trà nên lực tì muối bỏ nhung mơi ta hộp chăng tiên mình là hộp tườn tê trà hộp hơi hộp tiền nạ là ở bị cả đà tại chỉ muốn nằm bồn nữa chứ muốn nằm chân tranh từ đó cả lấy như nó nhưng đơ tới dùng miền bỏ căn nặng đầy chẳng ai được tha miền play chơi miền nôm miền này chơi chơi tiêm hộp triple hộp ha sầm ron dương nhá na nặng được bỏ sầm ron dương muốn nhưng thư ấy bật to ấy chẳng tao muốn nhưng cầm san muốn nhưng thưแบบsọc sre nhá na chà một đòn là miền nào thật cho chẳng na chặt cho thầm chia từ chia sấp cha anh ta chia bị tức anh ta chia bị cho rồi về thầm mà chia chứ nào bằng bồn hay mình thầm tận nương tê ta và thật khăn sầu bỏ pi môn nông pa nông chấm mò bỏ dương thứ ở rầm dương chỉ để thla rồi tham mình tụ cùng bò bánh hà y môn đi tàu rồi bị tụ tam cho ở hơi chà được lại nương miền nông miền ấy chứ na nó chỉ chừng nông phong đều cho là na thầm mà chia bị sắt sàn mà mình tháo mình kẹp mình lòng ấy tê chà anh đang thầm mà chia dương là bẹp thầm mà chia nó sọ sài dương miền tập bản năng anh chà một bẹp thầm mà chia miềnตึกmiền prey miền sâu miền ấy tao miền phnom miền ấy chẳng tao chà một bẹp sạt la dương ở miền thaตัวกระไรนาสปะมิดโดยนกระไรนาไอเต้จ้าอย่างเมียนกระไรกับซานไอโดยกีโดยเองดีเมียนแต่แบบหนึ่งเองกับซานบ่อยืนจ้าอันนึงตึกเมียนตึกกระเจริญแน่นึงเมียนไทยยังโบเมียนแต่ตึกนึงมีจิตตึกโอ้นั่งกี่หาโอทมนึงไอโนติดนึงโอทมตึกหลังทลาจ้ายังโบมาด่านองแสจ้าตึกปะโฮโอทมนึงก็ทมน่ะได้กี่หาชั่วโมงโอทมจ้านำโกนำเอยแต่เลงตึกเต้ขึ้นตึกวิทลาเป้จ้ามือตัวตโนสระตายังเมียนตึกโฮไอจุกไอดิกีเต้จ้านี่เมียตึกโฮโบมหนึ่งไอ้มือตัวก็สบายมือตัวก็อย่างน่ะเจ็บจัดแต่เจ็ดจ้าแบบเธอมาเจี๊ยน่ะอ้อยโกนไอ้ลูกได้มาแต่เจี๊ยออดจ้าโกนแต่เจี๊ยนั่งไงแบบแต่เจี๊ยสระสายด้วยทำโม่ด้วยจีก็กลุ่มบอลในมือแต่จอลงโบเนอแต่เบาลงบางจ้องดูแล้วจ้าเจี๊ยสรูน่ะจ้าเมนไอเต้ถ้าแต่เจี๊ยสรูจ้ามุนเจี๊ยดำบงนั่งยืมหมดดอลเลยยืมเมนเธอไอเต้จ้าหมดดอลแบบไปเชื่อได้ยังจีโยโมนั่งจางยังโฮบสันสำรันปูสันจางยังเมียนเอ้ยจางเมียนตะเบกสวายเมียนปืนเมียนบ่มเบลเมียนมันเลือเอ้ยจังเต้าอ่ะนี่มันเลือให้เมียนแท้แต่ลบแล้วเอ้ยยังโฮบมาตรปูให้สันความดีความรู้ไอ้เต้าโอ้สระท่าสบายจัดไอ้จังเต้าจ่าบองปูนเคยให้ทานกำกัดเพลิงถือเอ้ยกี่ออดเนี่ยจ่านี่นะไอ้จำเลยเต้จ่าบองกัดบันเนี่ยสัตว์กันดอมุ้ยนะค่ะกันดอเปรย์ยังหนึ่งไอ้กันดอเปรย์นึงเมียนนาทมเมนจ่าทมจ่าเต้าอ้อยครัวซายnhóm năngประกัดเพลิมกัดเอ้ดำใบรัวเลยบอยเอ้อังเต้าโปรยึงnăngจับเดิมไม่สำรันอาหารดิแต่เพลย์เชื่อเพลย์เอ้ยยังโฮบเอาเฮ้ยเมียนนาจับเดิมยังฟื้นแบบหนึ่งเองมองแบบผมซานแบบสลายจ้าบอมตึกด่าแสดด่าเอ้ยให้เต้าอย่างมือเต้าอย่างเทิมเจียดอยู่ท่าจอดบอลสดแบบเทิมเจียดเอายังสลายให้ยังมาฟื้นแบบนี้เตี้ยใจด้วยยังด้วยผมซานจังไงยังบะเติมนอนนาช่างไงอ๋อลุยเอากะเอ้ยดิกีเต้จ้าโมแต่แบบเทิมเจียดจังนี่นะโยตนาอ้อจ้าสบายมันอ้อเต้เนี่ยมันกระดอมวยโกนใส่จุยโรอ้อโรยจ้ามีนไอ้อ้อนึงจิตนึงไอ้ด่าเต้ารูยบอยเต้ากับอ้อยท่ารูบอยเฮยเมียนนารูเรียงรูให้ยังด่าเตรียมอังแต่นากดเต้าเมียนนากระดอนึงมันยำตีอังบันช่างบันเอ้ยเฮยมุมกหอมอุ้ยอันเฮยเมียนไอโยมเมียนนาเทลียได้เทลียให้เฮรมิลจูตึกอ้อเมียนนาให้ฮอดอันยำตียำมัดเกิดจ้านี่คอมอังคอมประกัดเพลิงฟื้นเอ้ยมาช่างไงเมียนนาจงไปจับอัดแดดอันเมียนบันยำตีจ้ามุกหอบยังปีไงนึงก็ทาปีมุกนึงไอ้ทาอังกันดอมุ้ยให้นึงฟื้นไอ้กี้กำปื้หลุดพลอดนึงไอ้จ้ากำปื้หลุดพลอดนึงเมียนไอ้ยืงบานเตียงไตรจะว่ามันเตียงกับปื้โมนไอ้โนสระแสยืงเนี่ยเมียนไอ้โรแบบทำเจียดด่าทรูบานมั้งอันเมียนด่าไอ้ใหญ่ตียืงบานเมาจ้าnhững bàn cặp pư bàn ấy nhom chim nè rư cặp pư rư ấy chân tàu cha bàn cặp pư mới nhom rư cặp pư rư ấy sầm lập rư vô tại cặp pư sọt na thời chỉ cặp pư lột cha lột hay bàn cả đam môi pi ấy tao đã ăn ấy chân tàu cha trai cho va bàn trơn đây trai cho va nhưng mà thư ấy tê tiêm tục thơm hộp nghỉ nó nhom thư ở cả trai cọp nữa na cha những bộ kêu bộ ấy chứ những nạ mồi cái piu sang bề pro ấy từ trai cọp sầm lập hộp nghỉ tới miền ấy tê liêng ở xa hay riệp chom tới những thư trai tục thư trai cọp clap về là nghỉ ta về cái pư sót cứ nhom thư ở cái pư lụt plau đây nương ai cha cái pư lụt plau đây nhưng mình dương tiêm kêu em ở sai cha hay
ហើយឲ្យបងស្រីនឹងក៏រៀបចំអាំងក្តីក្ដោអីយើងនឹងឯងចាអាំងក៏រੂអីរੂអស់រੂអីរੂគេហៅរੂតំបិតតំបត់អីណាតំបត់យកមកដាក់អាំងដើម្បីដាក់អាំងចែកគ្នាធ្វើដើម្បីបានឆាប់ញ៉ាំចាហ្នឹងមកពេលថ្ងៃមកមួយថ្ងៃប្រើពេលវេលាមួយថ្ងៃពេញបឹបមកនៅវាលយើងណាមកវាលយើងនឹងឯងដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍ឲ្យវាស្រស់ថ្លាអីបានម្ដងកុំអោយថានៅតែផ្ទះ stress អីណាពេកបានបាត់ទៅណាមិនរួចចានេះមកអញ្ចឹងទៅនេះបងក៏ត្រៀមដាក់អាំងដាក់អីទៅស្បាយទៅណាមិនរួចមែនណាថាមិនដឹងគេទៅណាចាមានតែមកតាមវាលតាមអីនឹងឯងដើម្បីបធូរអារម្មណ៍យើងណាហ្នឹងហើយចានេះដាក់រៀបចំដាក់អាំងកដោដាក់អីទៅចំណេះហានេះខ្ញុំរៀបចំថាគ្រឿងអីយើងនេះណាបើថាខ្យល់មេងខ្យល់បរិសុទ្ធធម្មជាតិគេមកពីណាចាអាក្លិនក្អូបស្រោផងក្លិនអីដូចស្រស់ស្រាយដល់សบายចិត្តដល់ហើយបងប្អូនអើយមកចេះណាមានទុកអីទេចាសบายចិត្តណាឬត្រីចង្វាផ្សេងឬកពឹសផ្សេងទៅដើម្បីដាក់ធ្វើតែកប់ធ្វើកប់ផ្សេងទៅចានេះកពឹសលុតផ្លោតយើងបានមកនេះហើយនេះបានមកផ្អប់នឹងចាដាក់គ្រឿងដាក់អីហើយក្លុកគវីទៅយើងដាក់ឲ្យរឹងជូរតិចទៅចាជួយចិត្តបែបជូរហិលហ្នឹងឯងអានេះឲ្យកប់នឹងតាវិញក្នុងគ្នាក្លុកចាយើងក្លុកហើយក្លុកដាក់គ្រឿងដាក់បន្តិចទៅមានអីញ៉ាំបានហើយធ្វើបែបងាយហើយប្រើពេលវេលាអត់យូរទេលឿនមួយផ្លេតទៅបានញ៉ាំហើយចាហ្នឹងហើយនៅស្រុកស្រែគេធ្វើបែបហ្នឹងឯងមានអីបានឆ្ងាញ់មាត់ណានេះឃើញទេចាមានជីមានអីទៅយើងប្រើមានដងម្ទេសមកទេសអីចឹងទៅបងប្អូនអើយនេះមានញ៉ាំបានមិនទេសម្រាប់នាងខ្ញុំមានអីញ៉ាំបានរហូតញ៉ាំបានណានេះភ្លក់នេះម៉ាត់លើកដំបូងមិនដែរហូបទេដាក់មួយម៉ាត់មកឆ្ងាញ់ដាក់ហើយដាក់ទៀតគ្មានណាហូបទឿនទេបើតាណាហូបទឿនឲ្យមានដៃមួយមកនេះខ្ញុំហូបតែម្នាក់ឯងចឹងអស់ពាក្យកដាលបាត់ហើយ